Tohoročna ljetnja škola ruskого jazika peši razotrimana u inozemstve u Slovacki. Od 20. ta po 26. juli 30 zeci z skoro všetkých našich mestov prebuvali u Popradu na schiloh Visokih Tatroh. Toto druženje organizoval Nacionalni sovjet Rusnacoh, odnosno Joho odbor za obrazovanje. Najmladši vykladače na tej ljetnjej školi Ivan Kanjoh u sotrudnjstve s Sašom Paljenkašom i otcom Vladimirom Edilinskijom Mikolkom ste nahodi svoju pamjatki zo Slovacki zapisani do mobilnih telefonoh i fotoaparatoh podzielili z nami. Rušili sme 20. julija na 9 hodin rano. Za zbudzenjem sme čekali toto putovanje do Slovačke. Draha bola dlhoka i češka. Putovali sme 13,5 hodiny. Pre zdravu sme praveli do skeľa odpočívky. Stihli sme. Od drahy sme boli barzvi stati. Žali sme stvari i sme stjeli še do internatu. Internat bol až i krahší, jak sme občekovali. Хронологійно мусимо рушити пару років скорі, keď перша ідея була, щоб ми обновили контакти з нашими руснацами у Хорватській, keď by sme ще здогадли в тих літніх школах у бившій заjednickій нам державі, де то були і масовні naštivені школи, і де tematski були добре обробені, і де наша младеж се тоді зближувала і вели з тих школах после остали robic u ramikoh našej ruskej zajednici. Nažalj, pre obstavini, že Češko pravda z nješka sredstva, ktorý trošice poza hranicu. So pánom Kostelníkom sme še razdelili na par zavodi, že by može biti dajak zorganizovať u njih na morju ljetnu školu, že by to bola jedna fajta nagradi našim decom, ktorí teraz pestujú ruski jazik. I to, nažalj, nie zažilo. Keď sme boli vješeni na potpisovanju medziregionalnih dogovarki s Prešovskim samoupravnim krajom, tam še vykrištalovala ideja, že u njih postoji taka možljivost, že bi našu djeci pošli naštiviti stari kraj. Tu ľudia društveni i ljubezni. Večerami sme še družili pred muziku, špivanku i frantu. Jak co vidíte, tu je tri panoji, kotri u stvari napravili školjari, kotri bili učešníky ljetnej školi u Popradu. Jak co vidíte, tu je naslov, je mesto, je rok, gdje u stvari oni buli. I to ti tri plakati u stvari prikazuju finalizovanu robotu, odnosno rezultat calotižnjovog prebuvanja u ljetnoj školi u Popradu u Slovackej. Jak su vidite, tu boli zastupeni odredzeni predmeti kotri značni za naših školjarov, to boli hodini ruskog jazika, istoriji, biologiji i vironauki. Dzeci boli nespodzivani prave preto fakt, že pohopeli, že še naš jazik aktivno može hasnovať všadzi. I tam napríklad, keď pošli do predavaljni, lebo keď še ozvali totico njezus kerestura, ta še ozvali po serbski i vidjeli, že to nefunkcionuje i že môžu šljebodno po ruski bešedovac i pitať še daco. Ta automatski vec im to bolo jako nespodzivanje, ali i porušovanje, že bi u stvari hasnovali aktivno svoj jazik, macerinski, to je ruski jazik. No.
Na tých prepodaniach, co sme mali, mocný akcent sme s kolegyňou Senku Benčikovú kládli na toto, že gdje god pojdzeme, že môžeme so ním aktívno slúžiť na hoďjakým jazyku, či do slováckej, či do poľskej, hoďdze, ale že náš jazyk coška okremne, že je nie haňba, ale že je coška okremne blaho, ktoré treba u stvari vychasnovať. Bardzo nam šepačitu, bo nam každý deň vyplnjeti so zrižnými aktivnosťami. Prvšoho dňa sme upoznali Varoš, druhého dňa sme išli na Vysoké Tatry. Dvojo po dvojo. Nie, to się po jedno. Albo po jedno, ale się po jedno, ajde. Naše deci zo zrovniny dozveljo šedime za kompjuterami, za uzavatim. Im to bars bilo fino. Poljivali sme še z vodu, pili sme soku, vodi, ošvižovali sme še, dostali sme lunch paket i kad sme stigli tu hore, zaž sme napravili jednu pauzu gdje sme še napoludnjovali. Popatrali sme zo visoti na dolu, videli sme, že sme už u prirodi, gdje inšaka priroda, inšaki dreva, žim željeni, tu už máme kračuni, už vece nje toti rošljini i okoljisko take, jak sme zohabeli za sobom. Godzina biologije pririhtana, prace biologije, protože nachodzimy na stretnuću dvoch klimatskih regiona. Znači, jedna je to morska klima, u ktorej sme pravi kolo. Druga klima to umereno kontinentalna klima, koja tiž ma svoje rošljini, svoje životinje. Znači, každa od tih klima ima različnu floru i faunu. I moj cilj je profesora biologije na toj školi bol, že bi voljem probovala naučiti i obučiti zeci, jak obstati u takvim uslovima, če slučajno najdu nastavni sredstva, ktorý očinjani, ktorý ja môžem brať do ruko i ukazati, ktorých oni môžu potuskovať, ljepše i nahodi za učenje nje. Zdravo, djevčata, vi stali ste? Da, Co ste dneška robili na tej ljetnoj školi? pentrali smo se i vidjeli smo vodopad i bar mjesto. A znate gdje še rahodite? Jaka to hora? To Tatri. To Tatri, pači vam še? Hej, bar. Po jedno. Nije obehovače, nema. Šta, ako mislim da padam da ti dam torbicu? Vi stala še dakus? Dakus. Bolo ťažko pentrati po takých vysokých horoch? Pa było ciężko, bo sam się na takie iście nie zwykła. Co ci się takie najbardziej po teraz počelo? Priroda, šetanje i tako. A u tej prírody, co si videla také, co ti tak najbardziej ostane u pamätaniu? Najvjerojatnejsze wodopady. Znaš, možemo co ešte budete robiť na tej letnej školi? Gdje idete? Bude hirbaj, pa pojdeme do jednej cerkvi. Aha, to u starej Ljubovni bude? Hej. Tu nie dališ i njena, tu njena hinac. Možete otak slikovať, ale gdje to, kto má laptu? Mirko i Botula, keď si pojde zabud. Toti školjare, co učeli ruski jazik, co še dobre učeli, dobre vladali, ne iste zasluželi jedno take daleke putovanje i
zmyslowe i edukativne, a powiązane i z zabawą i używaniem. Šetali smo se, opatrali Staru Varoš. Mne še najbarže pačela istorija. Co ste mohli čuť na tej histórii? Co vám še najbarže pačela? Mne še pačele stari šmati. Boli tam i nejaké slíky, co ste mohli vidieť? Hej. Mali ste vodiča? Hej. Videli sme ptičky, bola programa so ptičkami i bol šoko. A čo ste robili? Co to tí ptici robili? Pa boli ľudia koji ih puščali. Mohli ste trimať to tí ptičky? Mohli ste ich pohláskať? Ja držal pticu v ruku. Nebol šiše? Nie. Bola veľká ptica? Bola baš veľká. I co še tebe najbarže pačela, Neška? Sme še vypendrali hore, ta vecka sme videli, bar su fine površice. A ešte toto malo. Trećeho dňa sme išli do Starej Ljubovni, gdje sme naščiveli Stari zamok. Tam sme patreli predstavu so pticami, ktorí leceli kolo publiky. Poznejšie sme stanuli vidieť drevenú cerkvu i drevenú hišku. V roku 1979 bola privezená tu, do Skazenu. Tuto je grécko-katolická cerkev a je zasvetená Michalovi Arkanjelovi. Na ljetnej školi popri istoriji ruskog jazika i biologiji, co še vyklada, думам, že bardzo ważne, že še otrimuje i vironauka, pretože zjavenje, ktoré máme pri našich djecoch, už verím všetkým nám dobre poznáte, a to, že jazyk še dosť intenzívno traci. Međutim, popri toho, že jazyk tracíme, víra pri nás ešte ostáva istá. Práve to, ktorú naši didove i priniesli teraz už ako ktoríme hornjej žemi do našej dolnej žemi. Takže, jak nam jazyk skape, víra i dalje ostava to ta ista. Interesantna stvar, ktorú sme mali na ljetnej školi, prichodzaci tu, to, že čas djecov, ktorí na ljetnej školi, to djeci su Bikić dolu, skoro jak su prišli tu, boli na festivalu Lemkivska vatra u Ždinji i vracajući še nazad, višli sme u Slovatskej i prevezli sme še do Popradu, že by sme tu boli vjedno s druhima djecmi, ktorí, jak vidíme, z velikih naših mestov. I u tim prave vidim jednu veliku vrednost. Naši djeci pozberani zo vecej valaloh, zo vecej mestov, už pomali by sme mohli povedať i zo rižného mentalitetu, pretože rižni pljivi pljivuju na naš mentalitet. Djeci še tu pod opiku viri, jazika, druža i upoznavaju vrednost i našeg jazika i našej viri, a i toho, že co to znači biti vjedno tak daleko od svojho rodnog kraju. Toto še udalo všelijak i nadam se še i nechodzaci ljetne školy budú datni. A to nam bude jak jeden potencijal nadalje, že by sme to zaprowadzili i že by djeci každý rok odchodzili na takvu ljetnu školu.
Najvažnejše, že oni među sobom upoznavali, porozmenjevali takie iskustva. I normalno, poneže mi všetky jedno tam boli, znači nie bolo, že prepodavači boli odvojeni od zecov, kaj sme od rana do večera všetky jedno boli. Znači, dze pojedni učenja boli i spontani. Znači, i počas krištiku, i počas putovanja u autobusu, i počas pentranja na Tatri i tako. Znači, to bula prepodavanje bolo ljem tedy, keď bolo zakazane, že strovo ljem tedy, ali to celý čas je trvalo spontano i donože to da co tim decom ostane i u pozitivnom uzdodovanju i co hodni prenese i dalje svojim parnjakom i može biti na svojih rodičoh. Na tej ostatniej robotni u stvari zbieramy pečatki. Všetko toto, co sme videli, všetko toto, co nam še poslučilo, same porušenje hodiny, oni kladú na papir. U stvari pravíme plakati, posle toga napravíme výstavu tih plakatov, nakladiše na podze ih roboti. To školjari, ktorí učestvovali na međuokružnim zmahanju z ruskog jazika i već na republičnim i postigli bar dobri rezultati. Takže to bola jedna fajta nahrady za toto, co učestvovali na zmahanju, ktorý organizuje už rokami Društvo za ruski jazik i literaturu. Tištak Društvo za ruski jazik organizuje i stretnuca ruskih školoh i na to ti stretnuca hodza dzeci, ktorí znova najuspješnejši z ruskog jazika. Takže to ta ljetna škola, možeš povedati, že bola jeden veliki motiv všetkým našim dzecom, okreme tim, co maju možljivost vžac ruski jazik jak výborný predmet u svojej školi, či to u Subotici, ljebo u Novim Orahove, ljebo u Šidze, ljebo u Srimskoj Mitrovici, u Novim Sadze, u Veterniku, Futogu i tak dalje. Znači, treba že bi vžali to tu možljivost, ktoru maju, buvecka na koncu pridze i rezultat i pridze i nahrada. To na iste bula jedna velika nahrada tim dzecom i dumam, že na iste treba da še trudza, ja i verim, že še budu trudzic i že u novim školskim roku še budu išće veci interesovac i prijavjovač za hodzine ruskog jazika i že već budu mać možljivost pojist na jednu takvu ljetnu školu. Vidjeli smo prekrasne mjesto, upoznali dobrih ľuďov i novih tovarišov. Ljubeli bismo, kad bi idućeg roku da jedni drugi školjare mali takvu nahodu, a nas da vame še žeji i bude. Vjedno sme naučili hrać i špivat špivanku mladi ljudje. Na koncu, to ta ljetna škola super.